Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo hasil daripada gotong royong bunuh buklam ulam renang atau mudi berluli ke coraki InsyaAllah mohon dengan tepung kemelam ke lay teroyong dom kali tahap pun Alhamdulillah bagi orang yang kami bantu untuk dana pembangunan kolam renang. Lokasi Daya Putra Rohudi Al-Azia. Bang gua bi. Bre. Pan udah reo. Oh, pakai depu. Pakai depu. Saja berdepu je. Bang keadaan bak depu umum. Ya, depu umum. Iron ya? Iron bukan pau. Iron ngalu. Gedung ngalu. Gedung ngalu. Iron aku. Pemandan jauh. Bukan pau. Arusan. Hah? Arusan. Lampung Arusan. Iron ya? Tak kengon. Bukan pau. Hah? Bandar baru. Pondok baru. Oh, ya, urung pondok baru. Ya, kelap kampung. Kampung. Lipa. Meri awak sago lipa, ha? Kita turi. Meri aju. Era ni? Tigli kampung. Garut. Oh, yan. Tigli Garut berarti yo tungku thonan. Hah? Ni beli aku. Kau pegah you hai. Dah mana? Bagi pawai. Dia terlarang tu. Ya, Kabi mana? Baru. Putih. Je juga baju buah ada kah? Bang, kau kaya? Tak trek mana dia on ja? Tak ada yang angin.
Pakai ibu kah? Pakai. Ya. Dari Pak. Besar. Aceh besar tahunan. Cepat. Oh ya, kampung Aceh besar. Kampung Riung. Diung. Riung. Ruyung. Iro nam no. Mandalabu. Iro na. Kampung. Tambun. So apa kami? So apa kami? Lomba kami. Apa kami belum ha? Naik but. Pakai but. Udah kayak gini. Bapak lihat ni. Kurang ka beres ka? Kurang je ka beres. Cho cả thùng bê ghê bư đu đi không? Không dạ. Ê bư, về lên chưa? Nah, cukup sekian hai saudara-saudara Lun. Terima kasih berita yang kali ini ikuti live barunya, yaitu live keadaan dan suasana di dalam komplek Dayah Rauhul Mudi Al-Aziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا ولا أقوى على النار جحيم